Imaš siće za vodiče? Sa 6 kuna i 10 lipa možete pridonijeti samostalnosti slijepih osoba. Donirajte ovaj iznos Centru za pse vodiče i mobilitet. Nazovite 060 9000. 060 9000. Imaš siće za vodiče? Sa 6 kuna i 10 lipa možete pridonijeti samostalnosti slijepih osoba. Donirajte ovaj iznos Centru za pse vodiče i mobilitet. Nazovite 060 9000. 060 9000.